This one everybody knows. Obianim, Moesha. Obianim say Moesha yare. But what I'm seeing, when say bad news big say she's dead. That's what I'm seeing. But I declare over me name that. Me suffer there. But I declare in the mighty name of Jesus. Whatever assignment the enemy has programmed, Jesus Christ to demon ye chum. In the mighty name of Jesus, we cancel it. It will not stand. 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 Let the wickedness of the wicked come to an end. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. There is somebody who had a dream at Homachin. Near war pan here. When you say you will never be a war pan and wash a show. I declare in the name of Jesus. I take away every sickness out of your body. I take away every sickness out of your body. I take away every sickness out of your body. Those praying with us from Italy. Abusunya Prophet Jima Larbi a wokumase e de enkomhye bi aba betudwa e de afa ye sister Moesha Buduong mu na sa enkomhye no kwase no se ehuye pa ama abusunyafo abopitiri na o kire se asem bi e ba betu Moesha Buduong e ya asem ben sa video ni mu nchinu e na de e ba beso mu meka o se ha yetu magie subscribe match on we se wonya ya why you so amedasi nyame hwa wa subscribe we no now the notification bell no so aka ho se na be ya upload bi e bia onsa ebetimi aka na ebusunya hwe sister Penny Moesha Buduong sene wo sha ase Ghana ha ne plastic surgery na abaya manfo eye omoto eye omoyefunu eye omunufo omunyo omono yefrase obaby na Moesha Buduong na ede ba ye de ko grantee table delay show so Ghana fo na ye hu bida na ye twe ne sere na basa kasati na ne wo mom kasati a Moesha ni nyina eye plastic surgery eye wo moto no ebeto odwa na ase ye hu sene Moesha Buduong akwati tima ko ha kakra sene fani face ya na fi bibiri na ka se Moesha Buduong no afa na adwene mu sister fiasho asne ga so ba bonten ebe chirechiri mu fa Moesha Buduong no yare no ene emwampo de abone mpobusuafo yi a omoyi ni boni aye nyina eba beto abonten be na hini yenti Moesha Buduong enka yenti enim se wo nyame adom bibia eye a bibia wo a woje ayarehwe no sene busuafo de beto abonten ese ho pesika kakra e de akwakoso na se na yenti busuanka na yenti Moesha nka na de ni aye nim se bibia owo de sabre bibia atoto din e de amaye sister okoso kan nya misem se na o kyese wasakra na se bedada na wafim na se abode fufuro e na wan na so busuan enkomhye bi aba beto abonten efrikumase Prophet Larbi ho e kyese Moesha Buduong se ya hwe yi a owu e na oba be wu a Ghana fo e beda sori no yenti asempa. This one everybody knows. Obianim, Moesha. Obianim say Moesha yare. But what I'm seeing, when say bad news big say she's dead. That's what I'm seeing. But I declare over me name that. Me suffer there. But I declare in the mighty name of Jesus. Whatever assignment the enemy has programmed, Jesus Christ to demon ye chum. In the mighty name of Jesus, we cancel it. It will not stand. 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 Let the wickedness of the wicked come to an end. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. There is somebody who had a dream at Homachin. Near war pan here. When you say you will never be a war pan and wash a show. I declare in the name of Jesus. I take away every sickness out of your body. I take away every sickness out of your body. I take away every sickness out of your body. Those praying with us from Italy. Interbusunya Prophet Larbi enkomhye eno de abetudwa e de ama Moesha Buduong yes rerade se sa enkomhye we de o man empire se no nyame kira na ojina so ese no se ne we yi akiri onyina so na odwudwa owo biara eba Moesha Buduong akwemu na Ghana fo yensan ka ya de biu na se ne wasakra na woka nyame asem no onka nyame asem enfa hwe akra enko nyame ahene mfise se ko ba ne se dia Ghana ha ebekita ne hwehwe be ye pa enu ntie nyina yenfa mpaibo enta yenua ba Moesha Buduong echi se ne ebe ye na no ho ebeto ne biso kra kire se Moesha no osi so a wodi ne sika na yone Ghana fo ne di musika no osi so a wo sile no ono nkwa ne sile etu no fu wantie enti se wakowe mu a esefata na wanya na so de nyina mu se ne etie bia owo de enya de pam de se otanfo kra e wo se owo edima no enu nti Ghana fo e de ompaye eta Moesha Buduong echi ne nyina wa atwe mu nyame mu didie se ne etie bia
Moesha Buduong ebesan aba beka yensa ahoden ene nyansem afei wetimi aye nya ne so adwuma de aboa sene ebe na nyame ahene enu ebetimi akọ nanim aye hu comment ho onso mpaye kakra a obeyi de ama Moesha Buduong ebetimi aboa no e wo bebi a wo bia waye ne say yenu too much ye so awhwe subscribe my channel we say wonya ya na for notification bi ono e ka ho sene ebe ya upload bi ebe bia monsa ebetimi aka busa say ko Facebook nso a too much ye e won so ya like na share e for me makra